I'm Major General Dave Tabor. I'm the commander of Special Operations Command Europe, and I'm honored to be back in Serbia here in Prenjani to celebrate the commemoration of the Halyard mission from 77 years ago. Ministar odbrane Ujedinjenog kraljevstva Ben Volas i ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović sleteli su helikopterom na gorski aerodrom na Galovaća polju, simbolično izgrađen u obliku aviona raširenih krila, koji je otvoren prošle godine prilikom obeležavanja godišnjice misije Halyard. Tokom obilaska memorijalnog kompleksa u Pranjanima otkriven je spomenik posvećen evakuaciji britanske vojne misije. Kako na spomeniku piše, sa ovog mesta je uspešno evakuisano za Bari u Italiji u periodu između 29. i 31. maja 1944. godine 57 pripadnika britanske vojne misije za specijalne operacije koje su bile sa generalom Mihajlovićem, snage 133 zajedno sa 51 pripadnikom savezničkih pilota, kao i 12 Poljaka koji su izbegli i jednog nemačkog zarobljenog oficira i 2 civila. Stanovnici lokalnog sela su napravili pistu zajedno sa članovima jugoslovenske vojske u otadžbini pod nadzorom dvojice britanskih kraljevskih inženjeraca, majorom Archijem Jackom i kapetanom Erikom Greenwoodom. Ove godine obeležavamo 8 decenija od invazije na Jugoslaviju od strane sile osovine, kao jednog dela rata u kojem su građani ove zemlje platili veliku cenu. Ali ne smemo da zaboravimo da bezbrojnih herojskih dela, kao što je bilo ovde u ovom delu u Pranjanima u leto 1944. godine, zahvaljujući kome je sprečena još veća tragedija. Ova priča živi samo ako se njoj govori. Operacija u kojoj je napravljena pista pred očima nacista. Operacija koji je vekšvano 57 pripadnika specijalne snaga i preko 50 saveznika pilota koji su bili oboreni iznad Srbije. U dolima i selima Pranjina pripadnici specijalnih snaga su sreli heroje slični sebi. I to ne samo čuveni heroji pripadnika jugoslovenske vojske u otadžbini, već i lokalni meštani. Sjedinjene Američke Države nikad neće zaboraviti hrabrost srpskog naroda, poručio američki ambasador Kyle Scott. Ti obični ljudi, ti Srbi, bili su također heroji. Svojom humanošću i saosećanjem pokazali su heroizam bez premsa. Nakon 76 godina smo u Boljaniću kao dokaz da se istina ne može sakriti, iako je to komunistički pokret pokušavao. Istina je da je ovdje srpski narod uz podršku jugoslovenske vojske u otadžbini pod komandom Draže Mihajlovića spašavao savezničke pilote, rekao je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine na obilježavanju godišnjice operacije Halyard. Najavio je da će se na ovom mjestu gdje je postojao improvizovani aerodrom graditi memorijalni centar, kao i da će ovo obilježavanje biti uvršteno u kalendar obilježavanja važnih događaja u Srpskoj. Ovdje su Srbi spašavali Amerikance, savezničke pilote, ovdje su Srbi dali doprinos ukupnoj pobjedi u Drugom svjetskom ratu.
sad nema, odsustva sad nema, Srbija se na Hitlera sprema. Srbija se na Hitlera sprema. Fuck, Nazi Croatia.